good morning, good afternoon, good evening. O gon sa padihang good sa inyong kinabuhi. Yes, good morning each and everyone. Niya na po ng inyong amigo nga tambukikoy jamo. Junjus TV, service. And welcome to my YouTube channel, Junjus TV. Please don't forget to click sa like, sa share, ug sa subscribe. Of course, sakin sa katuwa pa nakasubscribe sa itong YouTube channel na Junjus TV. I-subscribe na yung taon ko. Malaway mo! And tanawa po na akong mga pahinomdom ha. Kaya rin sa na tayo mga misos. So, and sa murag nakasag-o na siguro mo daning lugar ha. Niya ko sa ilahas Flora, may ilang tayo Ariston, ilas na Elita. Andiyan na si Tire! Giningaw na ko na nila, kaya nakalingaw na ko koan. Nakalingaw na ka kog lakaw-lakaw, panginabuhi. Andiyan. Kanang, wala ko kanganhe. It's so matagal na. Wa! Ha? Hala, pipila na raba po ni kakuan, buwan. Pasig, nauwan initan na raba. Wah, wara ba jud ko? Wa para ba jud na adto ning ahong piang sa among likod? Oh. Ma, ubakon ra ba ko sa hay? Labi Labi nagmatunogan bitaw ko kanang kuan. Ko. Nako noy bukol sa among likod. Ja. Mana sa pero keep on Canada, keep on rolling because life is too short. Ja. Mana nganing laag ko dari kay arong koan arong makakita na pod mo nilang Flora May og ni Tere og ni ta Ariston ag si Nailita and of course Aliana. Yes. So, na si Tere Bars, no? Nagharapang nang regards si mo Tere sa tusok sang Kikoy member. Ay! Ano regards na diha? Masig na ganahan mo na naman bisita. Na, agsi Eddie Boy. Yan na! Sorry! Yes, Juan! Yes, John! Musaka ra ba tog lubi magpatiwarek? Grabe ang lakaw, grabe dyan yung kinabuhi, grabe, so much fun and so much heavy. Too much love will kill you. Wa man ko'y love. Hi, why in love? Kay kanang nay, bawal na. Wa, kay butan ng ko. Tarot. Butan batog. Wala pa. Padong man kog mahayag god drone. Sumadto kog mahayag unsa marani hapit mo pangarhe kay. So tagal ako kanganhe. Hi Aliana. Hi Inday. That's Aliana dia guys. Welcome Aliana, the people girl. Please. Hey. Ano gasa? Dara dia. Wow. Dari sa dai pag-hi sa dai dali dai. Ngit-ngit. Sa Dara di dai ngit-ngit. So, darag manang regards ni Ana Tere. Mga membro sa tusok sang Kikoy di ara. Ang atong kinakusgan nga ko ano? TV Boys. Tusok sang Kikoy. Mga sang Kikoy diha. Oh yes, tusokan ninyo. Kasi na yung tusok na sa ang heart. Wow! Umana mag-Valentine's. Wa pa din tusok ang katong mag-Valentine's. Why hindi tusok? Pastilan. Jawa. Tusokan. Manpag kay si Eddie Boy. Wa pa po dingari nakaliptan na kang Eddie Boy siguro. Yan naman siya pag-kinsi. Pastilan. Hinubugan. Yan pag-kinsi sa hubog na daan.
Ay, Hubog sa baka 14 ra tawan 15 hubog. na. Pastilan sa Eddie Boy. Pero sa gira kay agi mo na yung love sa una. Rato. Ano na mo ka? Kaya wala may iso brief. Ha? Kinahanglan to palitan ko mo brief kay Karakter naman sa lain sa brief. na. Nagwalwal na ito. Nagwalwal na itong panusukay na to. So, mani guys. So, ang inyong pan nga nang kawan ay bunga. Orot nagbunga. Da. Agsiplo ramin ning sadyo og lakaw. Overnight sila gahapon ito. Gahapon na dito. Overnight sa panoramic. Ay, ito nga sila sa panoramic. Wow! Bukar ito sa hangin. Sana all. Ay, tas ate. Ito agaw nga toon sa... Wala ko nga to sa mahayag kay to na. Di na ko matug mahayag, pakyas. Okay, so ano na ko, ano gamanda na yung matukog untaga. Oh, daghan ka pug lakaw. So da. Unsang gabi ang atong Grand LS. Nakoy Grand LS unsang gabi Da. Naay parapol. Naay parapol nga 500 pesos. Da, duha ka 500. Usa ka 300. Napo ka 50 og 5 ka 100. Kwarta may hatag load. Gcash. O katong may Gcash load. Unsa? Kanang sponsored by our beloved mga friends sa Tusok sang Kikoy. Salamat din Jo kuno mo. Ano Esther? Norway Bulana. Yes. Get out! Shout out. Get out ko ni Esther Norway Bulana. Nang regards mo. Si Ma'am Buholana in Norway, nang regards po nimo. Bulana in Norway. Hi! Kamusta mo diha? Butsok TV. O sa si Butok TV na po. Sa mo to? Friend ra ba ko na mo Butsok TV. Diyan kanang naay pasalamat si Jan mo kay ning taas ko nog ijahang subscribers nga kanang naay nakuan kanang naay imong gi-shout out. Kapag live first lagi, sige mo kong live first lagi, dala mas Butok TV. Kusaguro ba na mapalupad? Ang dara palapad, salamat sa imong ipalapad, Butok TV. Butsok Diana. Usana. Katipunan naman na sa. Yes, taga-Katipunan kana sa Eastern Norway Boholana, taga-Katipunan pod na. Kana si Inday Daya Bersano. Oh, sa Kagas man kuan. Kagas na si Esther. Ma'am Esther, nag-regards ni Mas Lolo Kikoy. Daga pa sila. Kuan ay taken. Taken ko ka mama ko gi. Nag-taken. Sana all taken naman na si Ma'am Esther. Sana all taken. Ako na ni wa taken to granted. O sa tong sponsors Ma'am Esther Norway Boholana. Salamat. Si Ma'am Boholana in Norway. Salamat. Si GR Vlog Official. Salamat. Si Neil Ansan Family. Yes. Diyan nagpaabot kong butsok. Neil Ans. Ano yan? Kuan kanang taga Kalinganay. Yes. Sabi niya galingan ni Arsap TV. Mawa na magaling. Oh, naapos Arsap, Salo. Lagi si Juan. Anak ni Ipeo. Iso Anak ni Ipeo. Oh. Yes. Arsap TV. Nawa man. Naamas Arsap. Kanunay mo siya mag-live. So, salamat din sa mga kuhan. Kita-kits on sa atong live stream. Dahon nang i-upload dito. Editor rin na gamay. Mauna, bahala na dis. Oh, mamuting 10 minutos. Okay, salamat Tiribors. Ijaan. Bye-bye. Sang Kikoy. Ah, yes. Kikoy tayong tanan.
Yes! Yeah! Mga sangkikoy team mo, special mention mo ha. Tusok. Ingon ra ba mo ganina nga kana sa GC nga sir, i-regards me sa nilang Florame nilang Tere. Tanawa, ako namang gipa-regards. Yes. Salamat ug mayong buntag. Bye-bye. Yan na punta sa atong shout out time, no? So, unang-una, generous katusok members. Unang-una, may love shout out kay Boholana in Norway. Yes, Boholana in Norway. Another shout out, may love shout out kay Flora Ritz. Yes, Flora Ritz YouTube channel. Okay, so, and mega love shout out kay Eastern Norway Boholana. Hey. Another shout out, mega love shout out kay Butchok TV. Another shout out, mega love shout out kay Jublar TV. Mega love shout out kay Gina VB. Mega love shout out kay Leo TV Adventure. Mega love shout out kay Ate Mars. Mega love shout out kay JR Ayuban. Mega love shout out kay Ems Henson Vlog. And also mega love shout out kay My Vlogger. Okay. And sa to ang Sangkikoy 1 members at Sangkikoy 3 members. Mega love shout out kay Boholana in Norway. Kay Eastern Norway Boholana. Kay Butchok TV. Kay Jeanette Scarping. Kay Jaime Pares. Kay Angel Man. Kay Buy Lola Channel. And also kay Inday Daya Bersano. Denise Journey in Europe. Denise Vlog Journey in Europe. Sila ni Butchok TV. Nila ni Arsap TV. Nila ni Jaime Pares. And of course, mega love shout out Ems Henson Vlog. And mega love shout out also sa atong mga friends nga nag-comment sa atong latest video nga atong gi-upload. Okay, mega love shout out. Mega love shout out Ma'am Edita Yopyo. Yeah. Uy, nagkita na mo sa bugdohon si Ma'am Sweetie Ding. Wow, day ka sir, dool la sir. Kitty ag strawberry. Yes. And of course, mega love shout out Ma'am Kolapo. Hello Ma'am Flora Ritz. Okay, mega love shout out Ma'am Flora Ritz. Enjoy your day, host. Shout out sa tanan. Okay, mega love shout out sa tanan. Yan si Ma'am Flora Ritz. Pag yung laing comment ni Ma'am Edita Yopyo, paki-shout out Nel Thirst Vlog TV, Tami Padjakiros, salamat Sir John TV. Okay, daghang salamat Ma'am Edita Yopyo sa imong comment. Paki-shout out Nel Thirst Vlog TV, Tami
Pajaqueros. Yes, thank you so much. Hindi tayo pure. And of course, mega love shout out Botchok TV, Tamsak Dan Host, waiting. Daghang salamat sir Botchok TV. Okay, another shout out, mega love shout out. Bulanong Waray family. Okay, Mama Susan White YouTube channel. Mauni si Bulanong Waray family, Tamsak waiting. Okay, thank you so much. Bulanong Waray family. And of course, mega love shout out G-Boy Villafranca. Okay, enjoy your day. Junjun TV. Okay, thank you so much. G-Boy Villafranca. And of course, mega love shout out sa top presidente sa atong team Tusok Sang Kikoy, Boholana in Norway. Ayay. Okay, salamat ma'am Boholana in Norway. And mega love shout out Rodel Hanyola. Okay, nga nasa Tagbilaran, Uptown Tagbilaran, Bohol. Thank you so much sa paghapit diri sa balay, no? Courtesy color Del Hanyola akong agaw. Thank you so much. And of course, mega love shout out Lovell na Ems Henson. Okay, yes. Mani si Jesse Ems Henson vlog. Sana all ang kalamay agoy. Yes, sana all ang kalamay agoy. Og ang nibisita sa ato ang premiere dining maong video no nga kalamay og strawberry pasa. Unang-una mega love shout out kay mega love shout out Giovanni Kantahan Vlog. Okay, daghang salamat Giovanni Kantahan Vlog. And of course, mega love shout out sa ato ang nagpalipad. Daghang salamat kaato Ma'am Danish Filipino family. Daghang salamat sa imong palipad din maong video. Another shout out, mega love shout out Big Ags TV. Okay, daghang salamat Sir Big Ags TV. Of course, mega love shout out kay Botchok TV. Hey, Sir Botchok TV. Of course, mega love shout out Ma'am Sweetie Ding Quadra. Okay, hey, thank you so much Ma'am Sweetie Ding Quadra. And also mega love shout out Gina VB. Yes, daghang salamat Ma'am Gina VB. And mega love shout out Inday Daya Bersano. Yeah, thank you so much Inday Daya Bersano. And of course, Bulanon Waray family, Mama Susan Whitey channel. Okay, mega love shout out from Samar. And of course, mega love shout out Ginny G, Reslin G2. Okay, daghang salamat Reslin G2. And of course, mega love shout out Gilay channel. Daghang salamat Ma'am Gilay channel sa imong pagbisita. Okay, thank you so much Gilay channel. And mega shout out Lovell ni Ems Henson. Okay, kang Ems Henson vlog nga YouTube channel. So, mga itong atong shoutout mga kadyan sa mga naot ko nga sa kanunay nalingaw mo sa itong upload nga video, no? And of course, please don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel. Palihupok tanaw sa itong mga pahinumdom arong idawat ko na yung mga mangisod ko. Okay, so daghang salamat kanindo o sa gusto nga ma-shoutout for free. Okay, just comment down below sa atong latest video nga i-upload ka ng vlog so kay anak na magbasa sa atong i-shout out for the next upload. So tanan nga masod nga comment atong basahon karong way ko okay lang tanan. So, salamat mga kadyo sa mga nalang once may nalang kong madong buntag kaninong tanan mga team Tusok Sang Kikoy. And of course, mega love shout out ako ang team Tusok Sang Kikoy. Simpat kayo dyan, sige lang go on sa mga pagpanusok. And makaya lagi na ninyo kanang required ni YC. So, once again, thank you so much and good morning. Bye-bye!